Sibingelele bazalwane emakhaya khona siyambonga kakhulu uNkulunkulu osendelele umusa nalamuhla kokuthi singafinyelela kini sixoxisane indaba letimnanzi indaba telivangeli lenkosi Jesu Kristu sendele lapho sibonga kakhulu ukuthi nami nje nithathe isikhathi senu nihlanganyele kanye nathi sisakhona inkosi nakumhlawumbe amasonto angakavula kwephana nje sibonga ukuthi uNkulunkulu solo usiprovide ngale platform yokuthi sikhona ukuqhubeka sifinyelelane noma siqhubeke sikhuthathane noma mhlawumbe singekho kanye sibonge kakhulu mhlawumbe nakulabo labasitabo ithi myaka multimedia lesibambisa ukuthenini mhlawumbe lokho lesekukhuluma lana beyisiqiniseko sokuthi nakini niyakufona ukuthi ngoba kukanjalo siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho sendlule ke sibonge bazalwane nemfundisi Motha lokuyena solonjalo asinikela lethuba lokuthi bese ngemayembe kwenu sihlephule live lenkosi siyabonga nje ukuthi namuhla sinayo isupport yakhe mhlawumbe kule nthawo lesibuye egameni lika Jesu mhlawumbe nje neqhubeka sikhuthane bazalwane ukuthi asiqhubeke njalo nekuyikhona inkosi la khona ungavumi lo mlilo longakuwe ucishe ephanya qhubeka njalo nekugcina ulovuthako uvuselele ukuze ukuthi mhlawumbe kuthi lapho khona kuvulwa imasonto sibuya sibandzawonye nawe uchamuke kusikhulu lesivuthako nalomunye achamuke asikhulu lesivuthako sifike sakhe langabe lelikhulu uma sesenzawonye akafishana nje ngicela ukuthi sithandaze bese sesiyevini lenkosi uNkulunkulu othembekile babelona musa namhla yekuseni ufanele lifumo ufanele libonga uphakeme uJehova libito lakho akekho longafananiswa nawe asinaye lesinamlinganisa nawe livi lakho libile kuze kube phakathi wena uNkulunkulu longashiyana uNkulunkulu longagucuki uNkulunkulu lonemandla enganwena umdali wabo bonke nalamuhla sikhuluma ngalona lelo livi lakho uNkulunkulu lokwethembekile ukuze ugucule impilo tefe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ingani livi lakho kude lafika khona lifike emaweni umsebenzi ingakho wakhuluma ngalo kwabakanye lafika emhlabathini umhlabathi wakhipha tshani kanye netihlahla wakhuluma ngalo kwabakanye nangenekhathi emandini emandi yakhipha ifishi nadodonke tilwane tasemandini wakhuluma ngalo kwabakanye lanyukela emoyeni umoya wakhipha tinyoni nadodonke tilwane letidizawo nalamuhla akube njalo simakethe usakhuluma wena kucula impilo yakamunye nangamunye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha tihlikiyo tevusi yativula sivulela wena sivulekela kukhuluma kwakho simakethe in the mighty name of Jesus Christ we pray amen. Siyabonga kakhulu bazalwane nakesikhathi namuhla uNkulunkulu sitaya nje encwadini yaJob chapter 42 sitawufunza iverse lesibili bese sesiyadlula sencwadini yaIsaiah chapter 46 sitawufika sifunze khona verse 4 na verse 5 namuhla sesike sikhulume nganaNkulunkulu longahlulwa lutho sikhulume nganaNkulunkulu lonemandla ekwenda konke incwadi yaJob chapter 42 sitawufunza verse 2 bese sincwadini yaIsaiah chapter 46 sitawufunza verse 4 and verse 5. Job chapter 42 verse 2 ufundzeka kanje ngiyathi ukuthi wena unemandla ekwenda konke kude umuntu longaphathamisa lokho bese uhlose ukwenda cela kuliphinza ngiyathi ukuthi wena unemandla ekwenda konke kude umuntu longaphathamisa lokho bese uhlose ukwenda cela sencwadini yaIsaiah chapter 46 sitawufunza verse 4 and verse 5. Isaiah chapter 46 verse 4 and verse 5. Ngisho sebudzaleni benu noma senibunga nginguye ngingiloyo luyawunisimamisa nginempile futhi ngidanefala ngidanilongoloda ngisinzise ngidakulinganisa nabani ke noma kubani lengilingana naye nidamfananisa nabani ukuthi singaze silinganiswe naye cela kwaphinza nayo Isaiah chapter 46 verse 4 na verse 5
ngisho nasekudzaleni beno noma senimpunga ngimuye ngingiloyo loyakungisimamisa nginentile futhi ngidanyaphala ngidanilomvolota nginisinzisi ngidangilinganisa nabani-ke noma ngubani lengilingana naye ngidangifananisa nabani kwekuthi singaze silinganiswe naye. Amen. Kafishane nje bazalwane, ngicela namuhla ukukhuluma lamazwi lathi thina sinaNkulunkulu longahluleki, sinaNkulunkulu lonemandla ekwenta konke kude simo lesimehlulako loNkulunkulu wethu. Ngathi ngiyajobe eBhayibhelini lithi ngiyathi ukuthi wena unemandla ekwenta konke futhi kude longavimba lokho wena losohlose kuwena. Khuluma Jobe uyayikhulumela sedlule kuko konke lesathibo ngokuthi wedlula kiko. Uthi nasakhuluma ngaloNkulunkulu wakhe uthi ngiyathi ngokuthi wena unemandla ekwenta konke. Akasho ukuthi ngiyasola, ngisola kwamazuthi unemandla. Akasho ukuthi ngiyaqaqela, ngaqela ukuthi unemandla. Akasho ukuthi ngiyacabanga ukuthi ngazuthi unemandla. Uthi ngiyathi, nginesiqiniseko ukuthi wena unemandla ekwenta konke. Futhi kude longavimba lokho lesokuhlose kugwena. Uthi nasakhulumela lesimakathi encwadini ya-Isaya. Uthi nasekudzaleni benu noma senibhukile solo ngimunye. Ngalabafishane ukuthi lokho lathi Jobe uyakwati ngami. Lokho ukuthi uNkulunkulu lonemandla ekwenta konke. Uthi nasekudzaleni benu solo ngimloyo uNkulunkulu lonemandla ekwenta konke. Uthi ngisho senibunga yenhloko akaguquki kuloNkulunkulu lebengivele nginguye wasekuqaleni. Solo ngimile ngimloNkulunkulu lonemandla ekwenta konke. Ngalabafishane uthi simakathe ayikho isizini noma isikhathi lesiyawufika bese sesiyaguqula kuloko lenkathi ngingikho. Kepha ngiyawuhlala eNkulunkulu lonemandla ekwenta konke noma ngabe sekusiphi isikhathi empilweni yethu. Namhla ekuseni ngifuna kulethana isayela, ngifuna kulethana i-challenge. Akawucabange konke lokho waba nephupho lekugwenta wahluleka. Cela ukhumbule konke lokho wazama kugwenta wahluleka. Ngicela ukhumbule konke lokho wathi uyakufuna empilweni bakutshela ukuthi wena ngeke uzukwende lokho. Ngicela sona namhla ukhumbule konke lokho wathi udimisele ngakho bakutshela ukuthi hayi nasekhaya kude lokho wena lokho. Ngicela ukucabange nawo lokho wathi udimisele mbamba kuba nabo bakutshela abantu bathi akwendeki. Ngicela ucabange naliphupho lakho leminyaka lebesola unalo sewufike lapho khona bangathi uphelelwa ngemandla uba wangasitepholena angeke ize yendeki. Ngicela ucabange lokho namhlupho isembi kwakho bese sewuthatha lelithi ngiyathi kokuthi unemandla ekwenta konke. Namuhla nangabe uNkulunkulu aNkulunkulu empilweni yakho ngifuna akuprove kune statement sakhe lesithi unemandla ekwenta konke. Nangabe simakathe aNkulunkulu empilweni yakho namuhla akatibonakalise ngokuthi nabo bese ucabanga wena ukuthi angeke kuzikwendeke. Namuhla kephana ubone kwendeke empilweni yakho. Nangabe ukholwa noNkulunkulu lona namhla sewucabange nabo sekukhule iminyaka uthi ungaqabanga bese uyisale live lakhe. Lelithi ngiyathi kwekuthi wena ungena konke. Nasikhuluma ngako konke sikhuluma nganyako wena lesekuhlulile
uNkulunkulu nawo angabuyela nawo wena kusocabanga ukuthi ngeke kuze kwenteke namhlanje ukukhumbula uNkulunkulu angabuyela nalokho mhlawumbe bese khulume uhulumende bemave bahlangene bathi lokho akwendeki namhlanje ukukhumbula mina kuNkulunkulu lonemandla ekwenta konke nalokho besehlangene babule sicabanga ukuthi bangone empilweni baphuma bavumelana bathi hayi lana kude likhambi lalesimo mina namuhla ngicela ukukhumbula kuNkulunkulu lonemandla ekwenta konke andingabe loyo uNkulunkulu namuhla impilo yakho akatibonakalise ke statement sakhe leso cela ukunikana isiqiniseko nekwase wakhuluma uNkulunkulu fanana nesiweni ukukhuluma kwakhe yafanana nekwenta kwakhe akwendeki akhulume ipho ingendeki wase wahlangana nekhuluma kaNkulunkulu ube wathi ukuthi sewuhlangene netandla takhe wase wahlangana nekhuluma kwasifakazi ube wathi sewuhlangene nekwenta kwakhe that is why nangenkathi yakhe leso seBhayibheli lithi uNkulunkulu wakhuluma wathi akube khona khaya wabakhona wakhuluma wathi umhlabathi awuvekele ihlaza kwabanjalo wakhuluma wathi moyena kuvele intwana letindizabo kwabanjalo wakhuluma wathi amaningi akuvele ifihla lonke intwana kasemaningi kwabanjalo kephana nawehlela lechapter leyo iBhayibheli bese lithi uNkulunkulu wasuka bona ukuthi konke labadalile kuhle alisho ukuthi konke lebekakhulumile lithi konke lebekadalile kuba bakhuluma kwakhe yafanana nokwenda kwakhe kwaze wakhuluma yena usuke selindile ngalokukhuluma kwakhe waze wambamba ekukhulumeni kwakhe sewuvele umbambe ekwenteni kwakhe abizwayi wathi neJohana chapter 2 iBhayibheli lithi basemshadweni ekhaya wafika lapho khona baphelelwa lwayini sayathi indzaba ngeke kusolo ilanza kwathi uyafika Maria uwale conversation na Jesu nakasuka lapho ubuyela kubafundi baJesu ukuthi konke kadakusho ngokwenda leni ngoba ekukhulumeni akwakhe kunemandla ekwenteka kwetimvu kwase wakhuluma simakazi lokulakushiya kusuka sekwendekile so namuhla ngicela ukukhumbula mina kuNkulunkulu lonemandla ekwenta konke enwase wakhuluma yena lakhulumile kuyendeka uNkulunkulu lona akukho lokwehlulayo waze watitshela ukuthi imvo ufuna kuyenda vele uyenda baba kwaba lesikhathi lapho ehlakhona wehlela Moses awutshela ukuthi ufuna ukukhulula abafana bami labaseGibhithe Bhayibheli lithi Faro ufike wathitha intombi yakhe wayena yabakhuni wepha kwamazi ukuthi Israyeli akeke aze amkhulule but ngalokuthi uNkulunkulu besadecide kwaba ukuthi Israyeli soyamkhulula lokukhuluma kwakhe lokho kwaba kwendika kwethu because uNkulunkulu longenda konke wathi lapho khona Faro ukukhulula abafana bakaIsrayeli waqala uNkulunkulu kwabalethishayo latehisayo athisela live laseGibhithe Bhayibheli lithi balengena ngabathi bayaphuma baseGibhithe bayefuleni bayokhemana athi ngathi uGibhithe ufaka ibhakede yokhemana akhathe manje sakuduka ayikhandi kephana kuwona lomfula lowo lebe bahluleka khona kufanele manje bekathina ngathi uyaphuma wakaIsrayeli uyokhemana on the same river afika faka ibhakede abuye nemali lahlobile lalela waseGibhithe bekathina kaya lomfula abuye nemali yakhesabovu njengekhadi kephana wakaIsrayeli on the same river bekathina kakhemana abuye nawo ahlobile kwenzenjani kuNkulunkulu lonemandla ekwenta konke uma yena enya ipho kude lokumehlulayo Bhayibheli lithi kwafika isikhathi lapho khona kulolonke live laseGibhithe kwabamnyama lokuthi basi bayavuka baseGibhithe bathi baphumele ngaphandle bakhanzela ukuthi ilanga alikhanyi kumnyama emehlweni abo kephana lokukhasa khona lapho lithi iBhayibheli bakaIsrayeli basolo baqhubeka njalo benda imisebenzi yabo yangemihla ngemihla
Ngabavuka bonke malanga ekuseni baqhubeke nemisebenzi yabo leni. Kulabanye abathi bayaphuma emehlweni abo kumnyama. Kephona kuma-Israelites nabathi bayaphuma bona kuko kunelanga. Kwenenjani bahamba naNkulunkulu lwenemandla ekwenza konke. Ngakukhumbula namuhla lo Nkulunkulu lesimkhonayo kude lokwehlulayo. Wasasafika lapho Faro amkhulula khona Israyeli ukuthi akahambe. IBhayibheli lithi wathi wasendleleni kwavela lodlelo olubomvu emva kwabo. Babona ukuthi angeke kuze kuweleke. Bathi babuke emaceleni bakhanza ngetinzawo. Nabathi babuke emuva babona naFaro uyeka uyahlasela. Bamamala ukuthi ingabe sawedlula kanjani. Kephana lo Nkulunkulu lona lowehlulwa kulupho. Lo Nkulunkulu onemandla ekwenza konke. IBhayibheli lithi wayivula indlela ekhathelwayo. Wabonakala Israyeli akhelelwa nje ahamba emhlabathini lowomile. Hayi emhlabathini ayenzakele. Kephana emhlabathini lowomile. Lelwandle lavuleka ngaleso sikhathi. Nemhlabathi woma ngaleso sikhathi kwenenjani. Lo Nkulunkulu labahamba naye unemandla ekwenza konke. Lakhathi elwandle lebebahamba khona IBhayibheli lithi labantu hayi ukuthi mhlawumbe bekafrizile noma bekashile. Kephana bekenetimvume namaceleni bona bahamba lakhathi. Nasho sinawathitha bobona uva ukuthi ngithinze manje. Kephana nemandla kaNkulunkulu awabambile angawi angavaleki leni uNkulunkulu lonemandla ngisho nemvelo yamlalela. Kwanele kwendlula bona wasoyasikhweshisa isandla sakhe awe manje abuya amvalela Faro kanye nempi yakhe. Ngoba sikhona uNkulunkulu lonemandla ekwenza konke. Ekhathi ehlaleni bekahamba khona Israyeli iBhayibheli lithi kwafika lapho khona abalambe khona bamanje ukuthi batawudlala. uNkulunkulu asezulwini wabehlisela imana ezulwini wabodla because uNkulunkulu lonemandla ekwenza konke. Wathi uNkulunkulu nakabehlisela kudla nabathatha babuka bathi mana lokho ukuthi yini lokugama lelo lisihebheri bebakutshela bokubhala ukuthi sitakutshela ukuthi yini lokho leni kulokuthi awuthatha lezibelemane lemana ofuna onke kithabu lethiwa umtimba wakho lezibelemane lemana belibhalance diet lokubhala. Awuthi nawudlela awusathi ukudla nokunye awusathi ukudla starch awusathi ukudla amaveji awusathi ukudla inyama because konke hlangene kula kule mana kude lokwehlula lo Nkulunkulu lesimkhonayo. Namhlanje kufanele ukukhumbula lokho ukuthi lo Nkulunkulu lomkhonayo akehluleki. Icebo lakhe angeke lisemvitho kude noma lo wena nasathimisele egwenda kude langakuvimba. Wazobona inhloso yekwenza lokuthile kude lokungavimba uNkulunkulu kulokho sahlosile egwenda. Lakhathi ehlele iBhayibheli lithi uNkulunkulu lakahamba na-Israyeli wahamba naye for 40 years. Bathi basekhathi endlane kwakude sicelo sekuthenga timpahla. Kephona uNkulunkulu bekabaphala khona lapho timpahla tabo azizake seziguge kulo 40 years basehlane. Itafula tabo alizange sekubuka uyadinga itafula lokuthengile ungakapheli neminyaka ube somafuni nekuthiwa basedugile kuphelile. Kephona Israyeli bekahambe ehlane anyethele manyeva nyathele makufana khona lapho uNkulunkulu bekaNkulunkulu longahlulwa ngluvo wabanemandla bekuthi nakhula inyawo ukhule nesitafula kuthi nakagedeka ngentimba nempahla yakhe igedele kwenyenjani bahamba naNkulunkulu lonemandla ekwenza konke. Nalamuhla ngimemetela kona lokho lo Nkulunkulu lesimkhonayo unemandla ekwenza konke kude lokwahlulayo noma ngabe yini lokwecabanga uba bangazothi wayehluleka kiyo. Cela ukunika lesiqiniseko namuhla uNkulunkulu wakho lomkhonayo akehluleki. Lo Nkulunkulu lesihamba naye kude simo lesimehlulayo tonke timo labacabanga ukuthi sohluleka khona akawuthi
uthi simakathi nasekudzaleni phela nasegugeni kwenu ndabe solo ndabe solo uNkulunkulu longehluleki uthi ndabe solo uNkulunkulu lonsimamisile futhi ngenkulu kwalowo mntana nephala hayi cela kumemethela namuhla sihamba kule ndlela sephelwe sephule kunemandla sephule uNkulunkulu longahluleki sephule uNkulunkulu lonemandla ekwenza konke kude lokusikhatha ndawo kude lokuswanishawo endleleni ngoba ukhona losephele usethembisile wathi asikho isikhathi la asishiya khona uyabona umntana nemvala umfana for a certain period afike lapho kana sokhulile nje somakhona ihambela saluhamba ngeke usafana ngimi kephana uNkulunkulu uthi nasebuzaleni beno noma selunga ihloko ndawo solo kunephele akasho ukuthi uyofika dimo letithi nje bese ngiyaniyekela uthi ngiyaniphala ngato tonke tikhathi nakuhlanzela kumkhumbuta lokho kunaNkulunkulu lonemandla usephele lo Nkulunkulu nalamuhla noma ngakuba ngathi indlela enkulu ukhona uNkulunkulu losito wasinyaniphala ngiphala nje emzaleni beni lo Nkulunkulu lesikholwayo bazalwane yena uyasephala noma ngabe yinto oyiva ngathi ikhuni cela uyiyekele kuye cela uvume kwephala kuye ngoba nasewuphelwe kuye kude lokufuna ukukhathala uyabona ukubona la ngasesandleni samntalo wakhe akacabangi ukuthi nginteka ngiwe la ngoba uyazi la khona uyikhonsenya lona lokuphela kwenta isiqiniseko sokuthi angiwe kanjalo nawe yekela uNkulunkulu kube ikhonsenya yakhe kuphala wena kube ikhonsenya yakhe bona wena uvikelekile kube ikhonsenya yakhe bona wena uphilile kube ikhonsenya yakhe bona wena uphephile ungazami imphala ayiyekelele kuye kube ukuthi ngabe alithembi ukuthi ngemandla yomphala ngubani engafananisa naye ukhona imveli engake nimlinganise naye lo Nkulunkulu esikhona kwabazalwane akafanani namuntu kude nalamhlanje lokulongakhomba uthi lo ucisha afanane naNkulunkulu singamethemba kude longakhomba uthi lo ucisha lingane naNkulunkulu singamthandaza yena lo Nkulunkulu lona akehlule lo Nkulunkulu esethembisile ukuthi utaziphatha unemandla ayikwenza konke uthi ngubani engangilinganisa naye namhlanje ngicela bethele challenge leyo khona sekhaya ngokuthi lo Nkulunkulu lokufele wena kude lo ngamfananisa naye kude lo ngamlinganisa naye wena wemfele uNkulunkulu lowehlukene. He has no equal, he has no rival, no rival. He has no match, he has no comparison. Umile nje uyofana. Vuma impilo yakho efanele kuye. Wezama ukuthi ekufanele. Bake bazama abaprofeti babhali. Beva kwabazo uNkulunkulu lona bangamlinganisa nabhali uNkulunkulu wabo. Bathi Elijah utinkinga, asikhuphuke ithaba. Toke kubonakala ukuthi ngibani lo nemandla. Bayibhele ithi bayilungisa inkosi benda bonke. Bathi Elijah utikele lo uNkulunkulu wenu. NakaNkulunkulu Baba, tawuphendula ngemlilo. Bayibhele ithi wabita kusukela ekseni. Kwabasemini sona ngaphendule. Ngathi noma sekuthambama. Bazothi Elijah yasekufaka amandla. Ngindeka lo uNkulunkulu wemulele mhlawumbe uvakashile uthathe lapho. Asemshinda, asemfaka amandla kusambida. Kepha ngaphendula. Asinaliguduka mina ngakuba ngithambama. Wathi Elijah salesenkwetsha. Sengifuna ukubita lo uNkulunkulu. Lona lo angilinganiseli. Sengifuna ukubita lo uNkulunkulu. Lona lo nemandla yokwenda konke. Sengifuna ukubita lo uNkulunkulu. Lona lo kude longafananiswa naye. Bayibhele wazala ukusimhlatshelo. Wabathela Elijah wasekhekani nemandla wathele khona la. Wabathele amandla agcwale altar. Wasesoyambida. Wathi prove yourself. Ukuthi you are God. Ivenda watiwe ukuthi wena uNkulunkulu.
iBhayibheli lithi wehla umlilo ukhawule ezulwini wafika washisa umhlatshelo wedlula washisa letinkulu wedlula washisa amathe altar wedlula washisa khona lamanzi libekakhona kukhona uNkulunkulu lonemandla ekwenta konke uma yena saphemvula kude lokufanyaniswa wake wambona Moses ngalinye ilanga iBhayibheli lithi wabona isihlahla sivutha wathi asonzela wabathi lesihlahla siyavutha kepha asipheli lesihlahla siyavutha kepha namatende alo asasolo alihlada kwenethani bekwehlelo uNkulunkulu lona lokahlulwa mlutho ubani umlilo letimvula tendawo lapho isayensi ihluleke khona uNkulunkulu wethu akehluleki lapho labanye sebahluleke khona uNkulunkulu wethu akehluleki namhlanje uhambela lento lesiqiniseko leso uthi lo uNkulunkulu lokhona kude umhlaba sebavumile labanye but we've got no solution to this matter ukhona uNkulunkulu nomahlulwa mlutho sebavumile labanye kwakuthi sezame bonke lebesinakwenza asibone ukuthi khona lokungaphinde kwentiwe kuze kuguquke lesimo lesi cela ukubika testikuseko namuhla ukhona uNkulunkulu lonemandla ekwenta konke impilo yakho ayisusi kuye tonke tivotaka umhlaba tehluleka uNkulunkulu wethu akehluleki cela sithandaze uthembekile simakathe livu lakhona yaphila ngalo uyasakha ngalo uyasicomisa wabe siyabonga namhla ekuseni kusilethela ukukhumbula ukuthi wena uNkulunkulu lonemandla yokwenta konke ingakho nalamuhla konke lesibhekene nako sikunikela kuwe Nkosi yamakhosi ngoba siyazi ukuthi nakuwe wena awuhluleki thobe kanjalo uvikele impilo tethu thobe kanjalo usigcine usiplovulode egameni likaJesu Kristu waseNazaretha emandla kaNkulunkulu yakho akubonakaliswe in Jesus mighty name we prayed amen. Bose iqhubeke impusise bazalwane egameni likaJesu.